mayroon ako tuturo sa inyo guys. Basic intro for our video guys. Gamit KineMaster and split screen. Una, punta tayo dito sa KineMaster guys. Pinutin natin yung plus guys. Tapos pili tayo ng size 16 by 9. Yung pang YouTube guys. Tapos dito na tayo sa gallery. Make sure lang guys na mayroon na kayo naka-download dyan nga pang intro na video natin guys ha. Ito yung gagamitin ko guys. Yan. Tapos yan guys, maglagay tayo ng audio guys, background natin. Punta tayo sa audio, tapos dito na sa gallery guys. Mamili tayo dito ng sounds. Sa inyo na po yung guys, kung ano yung pipiliin nyo guys. Pero make sure lang yun nga hindi copyright guys. Nangyari ito guys. Yan. Pindutin yung plus guys. Nandyan na siya guys. Pili natin. Pagkatapos yan guys, maglagay tayo ng text guys. Punta tayo sa layer. Text. For example, welcome to my YouTube channel Tata TV. Yan na guys. Yan. Tapos silain sa baba guys. Depende yun sa inyo guys ha. Pwede sa taas, pwede sa baba. Tapos umili tayo ng text guys. Pindutin natin yung letter E guys. Yan. Marami naman po dito. Kayo na po bahala guys kung saan yung gusto nyo. Pero yung gusto ko ito. Dancing script regular. Tapos check guys. Ayan na guys. Yan. Tapos gawin natin yung in animation guys, yung text. Punta tayo dito sa in animation. Tapos pop, slide up. Pero gusto ko guys yung letter by letter guys. Para maganda tingnan. Ayan o. Di ba ganda? Check. Pagkatapos yan guys, lagyan natin ng outline guys. Outline text. Enable natin. Pindutin natin yung black guys. Yan, lumabas color. Gusto ko guys kulay red yung gamitin ko. Tapos check guys. Ayan na guys. Check. Tapos kung gusto ninyo guys, lagyan nyo naman ng shadow yung text guys. Enable din guys. Pindutin natin dito guys. Depende sa inyo kung anong kulay gamitin nyo guys. Kunyari green. Yan. Tapos check. Tapos pakapalan lang natin guys. Yan. Distance. Yan. Tapos check guys. Play natin. Diba ang ganda? Tapos guys, lagay tayo ng picture guys. Punta tayo ulit sa layer. Tapos media. Tapos dito na tayo sa camera guys. Yan. Ito ang ilagay ko guys. Depende po sa inyo kung anong picture ilalagay nyo guys. Nasa inyo na po yun ha. Tapos yan guys. Cropping natin. Cropping. Tapos yan. Open. Tapos pindutin natin shape guys. Dito mayroon naman mga shape dito dami oh. Depende po sa inyo kung alin gusto nyo guys. Pero gusto ko guys ito circle. Yan. Circle. Yan. Sa inyo na po yung guys kung gaano kalaki. Yan basta ayusin nyo lang guys. Yan. Ganyan. Check natin guys. Yan. Tilayan natin pababa guys. Yan. Tapos yung ganyan ng picture guys. Para magawa siya ng split screen guys. Pindutin natin yung dito sa gitna guys. Ito yun oh. Yan. Tapos open natin guys. Ito yung pindutin natin guys. Yan. I-ano lang ninyo guys. Depende na sa inyo guys ha. Yun. Yan. Hilain lang natin para ma-okay guys. Pwede din siya sa gilid guys. Yan. Ganyan. Play natin kung maganda ba sa gilid. Tingnan guys.
Pero mas okay yung sa ano guys. Yung ito guys, o yung full guys. Yan, ganyan guys. Tingnan natin. Ayan. Di ba maganda guys? Yan. Pero pag nakaganyan yung picture guys, punta tayo dito sa taas guys, oh. Yan. Mayroon dito guys, oh. Bring to front, bring to forward, send back, send to back, center horizontally. Pero ito, bring to front guys. Click natin guys. Tapos, yan. Tingnan natin guys kung ano resulta guys ha. Guys, pwede po tayo magdagdag dito kung ano-ano guys. Kunyari, subscribe button. Punta tayo sa layer guys. Tapos media. Tapos hanap tayo ng subscribe button guys. Pero mayroon akong ginawa dito guys. Yung ako ang gumawa guys. Yung kagaya nito. Yan. Hilain lang natin guys ha. Kung nakaganyan na guys. I-click natin yung chroma key guys para ma-enable siya guys. Yan. Oh, diba wala na? Tapos check. Yan. Diba ganda? Yung paglagay nito guys, depende lang sa inyo guys kung saan banda ilagay nyo guys ha. Pwede hilahin lang to. Yan. Kunyari dyan. Check. Diba? Play natin. Yan. Pagkatapos yan guys, nasa inyo na po guys kung magdagdag kayo guys. Basta dito lang lagi sa layer guys. Dito lang tayo lagi sa layer. Kunyari gusto niya magdagdag ng sticker guys. Pindutin lang natin yung sticker guys. Yan. Marami naman pong sticker dito guys. So, nasa atin na po yun guys ha. Guys, pag ganyan guys, pwede tayo magdagdag ng text guys. Layer ulit guys, tapos text. Kunyari, ibalik natin yung welcome to my channel, YouTube channel, Tata TV. Ganun guys, tapos okay. Kunyari, ganyan guys.
Gawin natin yung animation guys. Kunyari feed, pop, slide rip, yan, slide up guys. Okay na, check. Tapos palitan natin yung text guys. Punta tayo dito. Kunyari ito, dancing script. Tapos check. Tapos gawin natin siyang outline text guys. Kunyari ito, enable. Pindutin natin dito guys. Kunyari color white. Ganyan guys. Or kulay yellow. Yan. Check natin guys. Yung kapal guys, nasa inyo na po yung guys. Or lagyan natin siya ng shadow guys, nasa inyo na po yun. Enable natin. Pindutin natin. Kunyari green guys. Yan. Tapos yan, pagkapalan natin guys. Ayan. Check. Play natin. Guys, dito sa picture guys, depende na po sa inyo guys kung paano ito lalaruin guys. Kasi pwede naman to i-adjust guys. Yung color nandito oh. Kunyari yan. Pili tayo yan oh. Depende po sa inyo guys kung alin yung gusto ninyo guys ha. Kunyari ito. Yan. Nasa inyo na po yun guys kung alin kulay yung gusto niyo guys. Tapos kunyari ganyan guys. Ito pa, isa pa guys. Yung picture na kaganyan guys. Pwede din natin tong lagyan ng overall animation guys. Kunyari blink. Ayan. Diba? Flicker. Ayan. Depende po sa atin guys ha. Dito tayo sa overall. Kunyari ganyan. Flicker guys. Pulse. Ayan. Diba ang ganda? Jitter. Kunyari fountain. Yan. Ring. Floating. Yan. Squeezing. Pero ito guys, mas maganda tong blink show guys. Or flicker. Ayan. Tingnan natin flicker. Check natin guys. Play natin. Ayan. Tingnan natin. Ayan guys. Ganyan lang guys. Diba ang ganda? Ang ganda ng resulta. Ayan. Sana may natutunan kayo. Kung mayroon man, please hit and likes and subscribe to my channel. Thank you so much. See you in my next video. Stay safe guys. Thank you so much.